Zaterezemo eshaje yaza producer kubanza twatirema abanza gira kanta kuyaterezema yes abanza tereke So massive mbagala ke chonti ndikati bobagamba nti there is a problem with this piano, this keyboard. They will deliver it the next hour or the next day. They will sort it out. So chechimu ku bintu ebirungi nekirala they are professional. They keep professionality. Bamanya nti this is how things should be. This is how things should be. This is how we should work out stuff. So they are good. They are very good. Yes. Amazina ni MC Mashweko erizoba ninyenda kubereka na munonga abantu mumbere kara mukumbuza ngo massive neshangwa nkahi massive records neshangwa nkahi kandi mugira ngo katete ni nkahi so atkoruka ko muri mbara kubona hiwa ko muri mbara ugiye utininza katete ukika katete hati wono wagiye utininza ara Kampala Guest House so Kampala Guest House hari atkoruka utakashirara Kampala Guest House yenyina acyombe ko aho rwo kwatira umuhando ko gwinemo hato kwata meneje yine mukati meneje neza kutwara kimwe neza kutwara kimwe mpaka tushire neza kutwara museke mpaka tushire studio so mukafone nice nanga abantu mugarike mwe kwase mugire ngo mubuzire kutera music mubuzire kutere ndongo ngo tumo kumanya studio ya heri nyina ngo mbatware direct mbere cya studio ya heri sagara mbase kubona umuhisha mukore music nungi abo kwa no massive records niyende music niyende ebintu birungi niyende byo mabirungi niyende ba producer barungi so nembashingira ati imwe kikure cyanyu muje mu supporting massive records base kubona tuterengo mazone ziturukwenda yes gumuzemo so hatkor kwine mukako kake hari hakahanda kagumuza amakacyamoko ati akono kareka uko tokutorayo so nogomeza mu direct ningira wana ureba no warebere cyapa massive records the home of sound so ni yango cyapa wakirebera mu mwana wanje kati gumuze mu mpaka tushike studio mazina kiri Mashweko kandi kuko nabagambira ntete ko kubereka massive records aheri twatandikira kuri turi kweja ndikubereka so panao hati twahika henyene amanya gwenyene ningashi studio henyene icyapa no kireba massive records the home of sound so ahantu ho hunga ho rukwiha sound clean uri muri mbara or Kampala ninde umuntu arukurugama yaza kuzomu nanka ziriyo kumanya nkahenka studio ziriyo ko zinta kumanya so tinkumanye cyo ekiro kuba kikuru nywano wanje ginde studio yonka iyo rukwisha kora mengoma yawe kandi katire ketoro rihanga ryona so just iwe ikikuru ahoro hona abantu kwaya kandi mostere na kwaya mbere mu mbakare mu kubuza hatamboye no tukore tutaye tweka twire kwitine kwaya yita abantu 8 nenge 10 kandi twenda kushoza byeshongoro bitu 5 nenge byeshongoro bitu mushanju hati tukayi hanka studio mwene mu hati kumure mu kwaya bo muri kazo bo muri kiruhura bo muri singiro bo muri ka bohe bo muri bushenyi bo muri bukanga ahimuru hona mwije mubase kwa no recording na massive records ahasigara ibintu byanyu base kuterera je munonga mbase kutera hit ninyera tugumize mu tutaho umuntu nza kubaza taho umuntu tugambe ho kacye ba manager na ba producer banze babatere mengo maho mbanze murebe umuntu byo mebirumu mutakagira ngo ndiye ningeza ho kugigamba gambera hero umuntu hatindikira mu ninyenda mbereka kiri yo munda mbase kwa no murebe biri yo munda murebe byo mebirumu murebe ba producer batugambere bo ekintu bakikora bata Yes right amazina ni MC Mashweko kandi program nekibozi nko kunabagambira today yenda kubereka massive records zeri nkahi mutwirira mu Massive Records zeri nkai umuntu akugira ngo Massive Records zeri muri mbara kongo umuntu akumanya mbara ninkai
koko nija nikwereka nti wija no kakatete wa kakatete otura ari Kampala Guest House utakashiraho inamuka so ogumiza mu direct ka Massive Record so eshahez twashiro mu ndo mu studio twine producer witwaha kandi ko kuntwe nimbagamere ko yantwa producer aba muri kureba aba abari Massive Records tubaro bo mu nubaza kureba mutendekera heru ayigaburka ntaka bar kuyaka kwatirine n'engoma so ayijar clean bareta kurima bari baretaha kugira ngo bakukoriwe cyo rukwenda na nima barakwenda ati nkiwo umuntu wori yo kurya ati nanye ndenda kwego ba producer so iwe nicyo bari cyangwa he munonga kufutereza ni ukaba omukugu umukintecho ninga shor kwenda kwega amaraka bakufutereza mazuma ni wesigaro nakamunye ninga shiwo kwenda kumastaringa cyeshongoro cyawe nibakwatiramo hasigaro sigaro yo tukonga shinka bampabire nkahirhanga ote nyowega bampabire nkahi atudeni nyina tuganireho nawe abaza tugambire we nakikorata ikinte kiwe nakikorata sebo dore tuganire mu tushobore ni ndebano wano kwataha hariyo kwataha iwe no kikorota sebo amazina gawe nibo nze Silas the virus iwe no kikorota kushanga ngo ninde ba mapesha kachikumugone numanye utatikiye ekikirya nasoma ibintu bino chovala bande ku Massive Records nabisoma nembitegerera ddala so ndi producer at sounding engineer so mbikwasaganya mu ngeri etali ya bulijjo n'ekirabo kibamu munda n'ekitone kibamu munda ekya Katonda kyakuwa yes wamara owere ukwengana cyo mukye umuromogo 10 myaka 10 kati maze banga nga nkube endongo eno malide ddala ebbanga so now 10 years now since 2014-2015 there nali nkuba natandikireyo nakikuba okuva mbadde mu region ezenjawulo okatandikira nkae naliko mu northern region kyewonyisa nti neyo naliyoko nembere Kampala Makindi awo atomanyi endongo nyingi nnyo so nalike Makindi nemberako enakulabye of course eyo nayo na Kampala kati ndi wano kati ndi ku Massive Records tukwina munina kati ni West Mbarara Katete wensabulire endongo eno so endongo zire notera beshogozi nokora buri yomwe nikikutwa nikintu kiwe cyo kugezaho kugira ngo umurimo gwawo ayikiri kukankimwe nkaba producer kikabatera ko turebere ba producer bengi mu studio gataragamo nagamwe omahikamo shangoma yamaramo boire buke yaragamo yazo mu studio ndejo yaragamo yazo mu ndejo nikiretwa ki ekyo kiri kingawura ba employment world bweto sometimes we dictating nti osobola okubeera wano bwokola obulungi ennyo katugambe nyinza okuba ndi wano nga bwolaba nti tukubidde ddala endongo kati sone nempita oba ne bampita mu America ne bagamba nti Cyrus tukwagala mu USA oba tukwagala Bungereza jangu kugamba change eyo tebeera mbi ebeerawo kuba nti mbeera I've delivered and I've been noticed by some other places bife birala bikulabye so changes ezo zibaawo lwansonga eyo nti okola ekintu ekirungi n'abantu abalala nga baagala bakifuneko naye n'ekirala exploration and experience n'okuzimba biography so oluusi tukola ekintu ekyo nti oyigeko ebintu ebirala era nga bwolaba nti nali e Kampala nga ndi Makindye kati ndi mu Western region ndi ku Massive wendi wano nkyayongera okuyiga ebintu bingi ndina ebintu byentegedde ndi mukuyiga olulimi lweno ntegeera music waba Western region bulungi so kirungi okolako mu bifo byenjawulo yes as long as ensonga ekukyusizza simbi nti muba mulwanyi abantu bemubadde nolyokovaawo but if you're changing and you're changing for good sometimes kirungi abeshongoza bamwe mugenda mukore bye cyeshongoro ayijango umukore cyeshongoro cyeza kumukore cyeshongoro sometimes ushanga bari kugibinde bari kubrembinga ba producer kugira ngo bunde bumwe ngo beshongoro byabona mbikereza muburuzayo nikibani kiretwa cyecyo ekyo tekiriwo nnyo wano ku Massive naye nga kiriwo mu bifo ebimu
naye nsobola okubuulirako kuba ndi producer so nsobola okubuulirako emu ku nsonga lwaki oluusi ebintu ebyo bihappeninga amazima gali nti oluusi wabawo factors kati waliwo abayimbi baffe betwetaga okutereeza ennyo bimanyi mwana waliwo abayimbi baffe nga janakola oluyimba kati nga edit yetagamu mungi nga olina okweditinga mungi nga abuukamuko kwa beat kiya givuddeko kati ate expertism awegiramu nti wetaaga okuteekamu expertism omanyi engeri gy'ocorrecting omuyimbi ayimbye nga almost ali accurate si engeri gy'ocorrectingamu omuyimbi abadde yeeyiya ate nga si musango because tewali muyimbi ali perfect naye oluusi tulwawo nga tukyatereeza ebintu bibere kiriya nnyo bibere kiriya okitegeera ekintu ekyo tufulumye ekintu ekirungi then waliwo ne factors endala like music mood kati nsobola okugamba nekugamba nti sebo jangu saawa 12 ofuna oluyimba lwo ne wabawo ebintu awanyiza kati tumanyi tunyumyamu anshonga gyenyene ari umwana wanjye nkagenda nawe yajya tuza studio kutwakira twashanga producer kutwagira producer yajya ati tukatwize twine sente twine buri kimwe yajya ati mwana manda tkorete nte ati shana antera mu mudunyo we atumushe nyenchakare nibuze byo makaberoho buri kimwe kakiriho ekizibu niki nemwebuza amasanyalazo kwegali ebyuma buri kimwe kati music agenda going beyond technicalities ebizokunyiga obunyizi wano ayingira mu mood era ngabula abantu bintu bino byetukuba tubijja naffe mu mutima munda nkukubira engoma ngeva munda monze ne mu bwongo ne mu meme kati osobola okubaawo nga bakubikidde mu muganda we yafudde kati omuyimbi n'atuuka nga bakagamba nti omati muganda we yafudde kati nga tolina oluyimba olw'okumaliriza saawa eyo kati moment eyo oba toba mu emotional gundi nungi so mudo yete bantuufu nti oyinza obikola ng'obikola okubyejjako nogamba kambimalirize mangu muwe kati olw'obulungi bwa mulimu guno nti ffe twagala nnyo music we love music as producers it's our passion oluusi ogamba naye kansooka endeko ekintu ekyo eky'omuntu ono kimuwe nga kirungi kansooka ng'ebintu by'okuziika katugambe eyabadde just example so wabawo other factors sometimes naye nga mubaamu ne bannaffe abanafu obunafu sigenda defendinga nnyo mulimu ne bannaffe abamu munnange nga bo banafu nga just they are lazy nga bali lazy yebe ebintu balwawo nabyo ne babiwanvuya ate n'oluusi nkubuulire waliwo n'abayimbi abamu nga akukutte bubi omuyimbi ani music mood kati bojja nosooka n'onvumamu awo n'onkubamu ebikonde nogamba nesairas tolina oli musiru kubira mwenu kiki kola booti mwana ate kati wayinza okunzijako nonzija mu vibe mwana nensooka nembiteeka ku mabbali ne muntu ng'omuntu yes nemugamba naye omusajja ono antawanyiza nnyo yes embeera netambula etaha obwire bwobwizire bwomazire aha Massive Records embeera eryeta embeera Massive is a very very professional and good place. There is no perfect place on earth tekiriiwo but Massive is not a bad place. It's a good place. Nga Massive egezaako ddala okumeetinga priorities waliwo kye tuyita priorities nti ebintu ebikulu ebisookerwako era kyovola abantu bw'otuuse wano olabye ne reception engeri tuwelkaminze n'engeri studio yaffe gyefaananamu nti ebintu babifaako nnyo ddala iwe nka producer ogiire mu studio eziwagamba ez'obwire rumu kwika ahi Massive yakugize ati nitukwenda ejo za Massive Records iwe studio ezogiremu na Massive hano zirengarenga na Massive noreba ngo Dervita kati ogala ngambe nti obuuza ebibuuzo byenta banna kati amazima gali nti Massive is a really good place. I've worked with nkoze ne studios enungi ennyo ddala naye Massive is one of them really nga nayo nungi nnyo ddala actually kuba kati ffe ba producer tuba ne priorities oba oyagala kumanya kifo nti sound gofulumya mulungi kati erinnya lya Massive bana ne Kaluga kagamba nti the home of sound so nze ekimu ku bintu bye nasimawo ennyo
the possibility nti osobola okufulumya ekintu nga kyakabi kuba kati osobola okuba mulungi ng'oli producer mulungi mwana n'ogenda awantu nga gwe skills zo mwezirye ekitegeera naye n'ofulumya akantu nga gweokoze bulungi naye ebyuma bikulemeseza so yes negaana ovayo bulungi so massive mbagalako ekyo nti ne kati bw'obagamba nti there is a problem with this piano, this keyboard, they will deliver it the next hour or the next day. They will sort it out. So kyekimu ku bintu ebirungi n'ekirala they are professional, they keep professionality bamanya nti this is how things should be, this is how things should be, this is how we should work out stuff. So they are good, they are very good. Yes. Hati kintu kwenda iwe nka producer ninya nangu abanza garike jyo mbyoma byawaho nitende tukuriyetingiriyo akagoma wanza twereka ko uri gukora ikintu hati tintenda tuzejya mu rumo rwawe ubanza tukuriyetingiriyo akagoma aho twereka ko uri gukora ikintu za tutereze mu eshaje yaza producer aza kubanza twatire mu abanza gira kanta kuyatereze mu yes abanza twereke chibozi yuwerebe chibozi ura chibozi mashwe kwa kutebeza chibozi ura chibozi yuwerebe chibozi ura chibozi mashwe kwa kutebeza chibozi ura chibozi yuwerebe chibozi ura chibozi mashwe kwa kutebeza chibozi. Okay. Tugenda kwa polisi ezo tegera wangu tuinza kuba hiti Sityoka kugitera nakuraho wajua the massive au massive unajihuraho Jetuita template jetuli mukulayinga yo the template we create a template yeah yes. Tuli tukoze zuku style bagira zuku yeah this is so, zuku yeah so zuku music I identify Uganda bana Uganda bayimba nyo zuku music so omukolo no wayimbi mpulidde nga tusobola tuzaamu endongo ya zuku awe
kandi atege watamuneha bass atege bass bass because omala okuba kick eyo yetaga okulayinga ko bass once etule bulungi so nkubisiza bass ekika kye bata sign bass akuba nnyo zouk kubanga bass abamu ebika waliwo thumb stroke of fretless n'ebirala bingi kati for zouk engeri gyayimbyemu ndowoozezza nti sign bass would be very good so katumuteeke bulungi yeah so when you put in the bass you need to spice it up somehow with some little guitar guitar wakali spice it up a little bit because zouk atambulirako nnyo guitars and stuff yeah so some simple guitar can work out so yeah katukoze an acoustic guitar so that's an acoustic guitar so basically kati yawo wemba n'omuyimbi nga ono wali wano awo sebo mbanga zokuba template nsobola omugamba nti kati voicing kati what we normally do is your voice on the template and we do mixing it tugata munye ebintu ebirala bingi omuyimbi nga maze voicing so wayimbira ku kitula mu oyimba mu tulabe ekibozi lwerebe kibozi urra kibozi mashweko kutebeza kibozi ekibozi lwerebe kibozi urra kibozi mashweko kutebeza kibozi. So basically that is it basically that's how we do it perfect that's how it works yes wewe mlunga kandi mazumanya wari kutureba ari nkore media tv mazumanya nyangwe kimurukora ni cyamane kandi ni kugambira nti wari oriyonore program age geze aho gambire mugenzi wawe reka kugira itema sharing mugenzi wawe abase kuba nareba program age kandi amanye ahashemerire gukora quality music ni nkahi amanye producer washemereye kozesa noha mureke kutomera ko umuntu ukashanga watomera ka producer wo mwana yabiri yatomera ko ngunu producer bigemano kamutomera ko kamutere ngomeri nke bateze bidomora so mbona ijo hikaha ngotunje ka home of sound obase ko notunga quality music obase ko notunga quality sound ikintu cyongere kutambara je munonga ureke ku rugamba katari bishongora ama radio most artists abingi bakize ku binga bishongoro byanyu muhika radio bashanga bajya ngo ikishongoro cyawo ni kibura mugarikayo ikishongoro cyawo ni kibura mugarikayo abo kubura kuyija hantu aho bari kwasa gukora ikintu kibonere so wayija tinde boro butungire makantu kono ko kugambire bwamo nkebyo ikishongoro cyawe noba wakeza abo kwa ba producer no bareba studio no gireba buri kimwe byo no bereba kandi ekirunje kiruho bo wizo ryo mweshongozi nabanza baganira niwe bakutwarizaje babanza wagamba ko kweshongoro bishongoramo mwene bakura ikintu kirije mbanza mukwataganaje bitari byo kikawa kaje tandika kare tandika ishongore baka ninjira mwana mureba engero kutire ntukore ikintu njyana mu kireba iwe nkiwe hati abeshongozi no bagambaraje abayimbi bafe bonna mbagamba ikintu kimonti music rugendo rwamanyi era osobola kulutandika ko lero mayitali ko myaka music bane bo myaka 5 boli nankaga you can start today atino fuko wakabi olusi mubamu challenges naye bali na kulemera ko bimanya alemera ko yawangula so kinyagalo bagamba nti temupowa mulemereko nnyonnyo ddala wokola lero nekintu kitakwatayo lero ogezako ekirala encha noddamu nogezako ekirala lyo lunaku wabawo one day mwana osamba kajijine ki noyitawo no bawakabi yes babare mnonga kandi babare kutereza munakere kawe tukabasa kwa tuganira munewe uri kutitera mango maho yona kunego meshana kumura hore cyeshongoro mayengo kirabiraha mayengo guno yakwatiremo so webare hati tukaganira muna ba manager twaza kubanza tuganira muna ba manager so hati we twakore kure byo mabyawe no bofite so hati nsa kuganira muna ba manager na director sagara twase abase kubana batugambira abo ikintu bakitambuza bata akukora ikintu keki
kibonere kiti kandi aho mu western yes all right kandi hato kuwa police twarigayo ati nyina habashije abamani abantu bo bakamabe kinteke ni ngenda batuyanjore batugambere buri umwe ikinteke buri umwe cya no manya no bwe kuberiyenju ntabare kikonde cy'enshonda harehe empaje ningwa muri ruko bikwaye betyo so ati ni ngenda ngo batugambere buri umwe nakora mu mukirira asagara tuganire mu mparampara tweyongere yo misho sebo nakwakira ninye nakera amazina ni MK Crazy 256 kandi manager wa Massive Records. So ate niyo manager hari aterizo atabunabona manager buri kimwe cyateri tyaterera kuba twinoho director Muramba so ekikomanyisa ahari director notandikira yo go notandikira manager no manye ahari yo boss iwe wahanze no botagamba takoma ngo atari hidari ryo kubanza hanze to kutemba higura so abarebi bakore Media TV amazina ni MK Crazy so kandi mashweko omugiga ruhaha nakukosya kose ye cyara kose yo Eliza atinkoraga na we kare nakiteka teka otambuze bigero obotine nankeji obotine director hatu wamutungiro garuko tambuze bigere so umushije wa manu sebo nakwakira amazina ni musema shweko sebo no kweto ninya nakera kandi nyowa amazina nabanyeta asasara egidio ngo mazina ganje genyine kandi and resident director ahabwa Massive Records ati niwe director ebintaho no babyaterera yes mwebare munonga mwebare gukora bari kusima sebo itunka bari yokwe ningashita bari mu industry abatwire turebaho umurumo gumukozere itwa bari mu industry abantu tureba tukareba ngo studio yegine koreti tukuza kwa renginga studios twinaho mu Uganda at least abantu tureba ngo Massive Records Muresiramani amani numugiye amani ni garugira aha kukwatanisa na no kumanya ekitukwenda because tuyine enshonga bwenshi twatiriwe studio eji enshonga nyingi munonga kaziha ecyo banza abo kugira ngo ntukunda talent sezo tukareba ngo nuguza kuba muringo gumwe ngo kutungura talent sezo zikatera step zikarga hidari roho zikaza hidari rya higuru ekindi kumanya mu Western Uganda umwame MC Mashweko ni mangoro for wa murunji wa music tokatera byeshongoro 10 utaka huriye 20 bikorwa mu Massive Records biri mu rogo ya Massive icyo ni cyetegereza munonga ko kukigamba so tukagira ngo twihe yo talents z'abantu kandi nyowe na mukama wanje urukunshiraho director wenyine na Mr Paul Bright nakunda kiba kweta umuntu wa hansi nakunda entaranta ahabo kuba nyowe kugira ngo nanyenka kura ndukunda mu rumogo ndukunda talent eji ya music so nco kurebera umwe turiya ahabo kuba tukashanga ngo nugo muringo gumwe ugwakubasa ku talents z'abantu bankayi bahanu ya Western so abantu bakababona bingi nimanya nabingi bakabatira izindi ngirwa nozumanya nuzuba bibatira bakishungurira mu baso bakatera ikidomora bakaba recordinga bakagira music ikatambura konka hati system mwagireba abako tukabizana munongo ko mu dance so system mwagireba tukareta system kugira ngo entarantezo ezirya hansi tubase kuziha yo studio nyingi zikaba ziba hari ato umuntu ari ba transport yo kutemba hanu ya kuza Kampala nayo shanga cyaguma konko umuntu atanaraga bushenyi arga foot potro arga kabari kisoro ahiza subira naba Kampala atabangukirwa kuyijankahi hanuya wakireba kuba hari ya center so tukagitekaho n'inshonga nyingi munonga okutungura entaranta z'abantu bahanuya ba Western nangwa tu Western yonka ya na Uganda yona abo ko already rekora abantu because atenkeje motoka yiwabugana yive aba bambarga guru babarga guru bizere bararo mu studio twararantukora so hato no babari yona bataha so tukateka n'inshonga nyingi munonga izitwatiriwe studio eji kandi eji studio yo nekwerezana no mugisha kwe expressinga kwiha mu kiriya cyenyine cyukurinkahi omunda ecyukurumwe mu magara
entaranta yawe n'ekindi studio nyingi yo nokorera music kure waba sente wakora music cyangwa gendo tware cyeshongoro girota uyefe huni wo kumanya hayikirazi konka adi yonka Massive Records icyo tukarangwa hamwe tikubasika because nora twina tukwebasa and hati yo kuwampikira aror kura na yenda ngwampikira konka atakubasa kugira atakubasa kumpikira so hati yo Massive nehereza connections hati yo nka music eri kushohora ezo kusingo bwingi tutwaje distributing romba promoters batari bamwe nabo so mwine ba promoters zo kumoti music yitwaza kugihaha ituntu tubasa kugitwara nko wa DM Swaga tukutware nko wa Nanka promoter tukutwara wa Nicholas mba mwine abantu abo yes so hati nico kurebera nabeshongoza bingi nabakunda studio yeje ahubwo kuba umwishongozi we bine byashongoro na 20 mwumba cyara kunsesi konka nakujya ngutine cyeshongoro cyena kimwe ecyara winkitirwa radio hati uko kukora hago kugira ngo Massive nebeko zire cyeshongoro kirikiriya munonga cyo nkitamburira hati umuntu akibaryaho umbiro nkabisha tubina aranga bwa clip n'ubutambura kashiye gikana radio ngutora kuri Massive wengu yone kitambuza okusimo kuba kuryamba tukakureba giwe ore mnonga director manager nyira kubuzaho emhendo hata kanye nija ndiyo munsi muri shongozo mwe nyenda kweshongora hariyo naba abantu aborukushanga ngo bene kwaya y'abantu 30 y'abantu 15 y'abantu bangahi nabone benda kweshongora ataho akabeine kabane kengana ekikuri wono ija reception otensa nitwishirizingana ibintu nebyo kwikirizingana deno okore mukore cyeshongoro so nugo mugashogora receptionist no hikaho narisho utere namba za Massive ayajikwata mutensa mwikirizingana itwaheza kwikirizingana it doesn't matter oba muri 10 muri bangayi as long as aka center kumwikirizingana no boyine ko rwosho rukwenda mubano kikoreje iwe wamarobere burkwengana cyaha Massive Records otongera bwa manager bayo so fana mara nayo mwaka gumane chweka ati we n'ibintu cyo biyoro kujya tinyo nkashanga mazime bitariho ningashinye wo kwihambikaho mtihine empindika yintireho ninkeji ninkake bwakubasa kutugambira Massive ni mujimanya nko kweli kandi eri ha mutindo gwayo ekikomanyisa nti neroro yamani yitu prayingire kugira nti yagumerya ha mutindo na nebintu bimukora bikushohora mu Massive Records man nakwetegereza we bari munonga director yes iwe nkiwe ohikira Massive Records iwe ni washimara hobere barkwengana cya ati ndiyo ni ndumba emyaka 3 so atewe iwe n'ibintu cyo biro kujya tati mpindwire ka nyumaze emyaka yanjye 3 hatananye kandi nkwasira muri iki we umukubanzaho enyuma ho ntaka joiningire egi studio ekabane pangisa omutawini opposite na how akizimbe cya 1 week 1 week twarga hwaho yarga hwaho yaza rugazi so nareba ngo twaba abo kugira ki kubura address hatu wazoku kandi ukiteka mu nebya rent nabyo shango mwembwe shati katugire ngo nkabeshongozo mwenka hatibije tuwafona sente umushanga cyakugira cyakutegana sama so tukasaramu twagira ngo tukore studio tuyombekere umyaka 3 ije tuyombekere twakamazero hobwire bwinja tino rukubimusangwa tuyo mukawenda nambwe no byame tuyo mukano muko witu nabeshongoza ati nicyo ngaba baguru bizire batwarara hantukora konka nakuriya wano pangisa watuyombera manyabiki konka hanuye turyo muko witu turyo mboteka ejo na achievement yo kubanza na achievements ni nyingi abo kuba na no muhendo gwabeshongozi abakuriremo through mobilization gubase kubana guyongera aho nhondo kubuza oyihereho kugira ngo abeshongo kutunga abeshongozi kuja kweshongora Massive Records ebindi nimukora ki oyihereho eco ntukora videos abakuba bine nkamabaga abako abeshongoza abakora ibyeshongoro bakwenda videos ntubashutingira abine hwenkiko byona ntubekavaringa video ekindi ntukora promotions zabeshongozi na talent zone
oyihire hwecho hona omukuproducing hano ntuproducing oburango nyo professional ndi omukozi w'oburango Otero burango ese yes ndi omukozi w'oburango ntera mukamwe sampling mukamwe ngwesho sampling akashi aka program age aka program age ohakorwa mashweko ekibozi program tera hakarangwa na hati nikakukorana no basano kugenda okine kashi buri kimwe kiro sound ruhwerikiriya producer ho are talented ni kukora script nungi hato ngambira konkuza kukora akarango ngambira ebyo kwetaga bizemu then nanya hati nyongera kwe byanje nkora tekeniko then hati nkora script ejo hati nkwataga na producer tukora akarango kariya super kashati nyomwe nati nyonke kintu kecho ndacyangireho iwara hore nkecho cyane so hatanu ya hori mo henyine niyo sose so tukora music yonka bitu tukora burango hariho naho kushanga ngo umuntu umwe haraba ko benda gukora nko buragwa yes arikwenda kusiga ya recordinga kuru recordingo buragwa bwe kugira ngo nora bikija byahinduka hati nko umuntu kwakufa ekirame kiyahandikire bagira ki bakihindura konka hano wo kiri recordingira namaraka ga wuntu bantu manyango guyine MC Mashweko erinirgira kari so nuje hano bakuru recordinga so utajya to mwene batera ingoma konka nabenda beshongoza ntukoro burango buri cyo kurano ndakuru recordinga cyona kandi abana barakwenda kwega cyona ndiyo ninyija hati producer ogu yakugambira turana akora za Kampala naki so twashangana services zezo ntuzenda twamwe twamureta kuno hata abana basho hwizaba nibinje munongo mbire busho buyamara mwe hate babazo mferd konka wano kushanga ngo na nabo kwega barwa bakorekera benyine ejo bagize iki ekibineho so nano kushoma okogesa music production tujine wa ebyo byone binagamba byona ntubegesa producer korogwe yamwegesa okora burangwa amwegesa okora music na promotion nebindi byona nora tukora different twine different ideas zona ntuzubatendeka bagenda barikirine yes atabana barikwenda nko kwega bwa producer kubatendeka vocals atabona mbarumba cyaginga muto okuba cyaginga ni vija nko kumanager yakugambire mbija wene nyando kishobora gene naba naija batura aha no bane beja bayega bataha abo kwa Roma no urashangera inkantungamo ko kananda kwega undisha rinka Kampala undisha rinka Masindi so bari mu different areas ko nkabona nebenda kwega so atabona mbano mbakora muto so anuya twine ho residential ha hihi konka abo kugira ngo mwene bakaba babingi ntugaruka twinamajwe go kupangisa hihi around tubapangisizaho konka turebuka ngo umwana yatunga iki yagize leta ekiyana yende cyamwiho wabo kumureta so emihendo nibane yakukahukana twena tukwingana twena tukayingana so noija oreba receptionist maybe cyayendo kuza huwa manager aruho bamuconnectingaho ito ya ever in the office we are ever working manager mwikirzana nawe kikumurema nduho angera twonka mukamanje kikana kachansinga mani kananje for us we cooperate twine shonga abakwenda kwega imwe mwije mwege muhentaranta zanyu team ya Massive Records uri kugetate mazima nyono bwo kubatarebere nyowe ko nkaka wabugana nanka ogwo nabo mazima nabasa kukureta kukore nkeki nakukoze nenkabaye ayo kubanza manager hwaha receptionist aruho producer ho nanye nduho athe nabakubasa kuhika director mukuru Mr Paul Bright nabono mushikira then twineho DM Swaga agona promoter amana hano mu Western Uganda nabasa kukorera cyo kwenda iwe sevo manager ninkumanya kandi ninkumanya ko mweshongoze ati we nko mweshongoze oriko managinga already oriko managara ko managinga na studio iwe embera ne kutambura etaho kushangana managinga studio kandi already no mweshongozi ne kweta abandi abeshongozi nabo bakija bakabaza ko baronda bakija kweshonga kandi we ne kurunda time yawe kuza gukora byawe iwe mbera ibintu bikwasaganye utebintebe nomanya nko director yagambira waho abantu tibakingana kandi nyowe ruhango kuyambangire
akampanga mu ngeri egyo ntoyine kukora buri kimwe cyona buri kimwe wakireba so ningezaho mburi imbere yona making sure nti na balancing studio nagitwariza nko kweshemeye kuba neba kandi na music yanjye nabasa kandi nagitambuzo mu ngeri kwe inde futambura kandi nahagaruka nahandoringa na ba customer ba massive kuba kwataje ekikumanyisa oyine kuboyine omutuma murungi okwendeza otini tuma abo kwa cyaje tari cyo nasa ko gambira producer yatera nkakagoma mu yata kakagoma kambikire kakagoma ko kambikire nje kesho horeze mako so nyowe really ni I handle them very well. Yes. And actually nyona nahura waye shongore binte bitagizire ninjisha nkugambira nje tkonkaga yakanto ko waye shongora tukabonera hati nkijo yino mwe shongoza yizire ibintu byabira yine bikaba bitatebenkine twamutereza twamahandikire kintu cyurungi agezera shemerirwa agizire ntabira yine mbaga masaka so hatatembere arugiranyo mwazo hata yatembere yazo kore yakore mpiha so nora massive records yo kuwija oba no manya kweshongora oba to kumanya obo yine sente oba to zine iyo massive ruho kwandoringa buri muntu wena mburi imbere yone yari kwijeramo so kandi nanyowe cyo kureba ningizeho munonga koze nimanya haso zabeshongozi ezibakora bamo koze ntakijira massive kandi yo mu haso zo kweshongora means nti nyowe omweshongozi yija kampereza konsani yenarishe akangambere bizibe bukumuteganisa nimbasa kura kakubicenga oshange yatungana neceshongoro kirungi oshange yashoza ceshongoro kitastamaho cyatambura because aha link says tukuba tukozire kuruga management yona mpaka kwika hansi akireba koze inko director yakugambira twine links zamani radios ecishongoro cyashora kiboni omweshongozi yayeshongora je twamahabura keshongora je akikiza no kuhabura no maro nabeshongozi batakuhaburwa niko yatinyunane nkendo mukeyejo kirekemo tumushawe yeshongoro mungereje ni yebonire so yikiriza ka following bitwamugambira akeshongora je akastama muje ruyare ceshongore echo kiba kine ku promotingirwa so abashongozi bataka atakabari nkokwe kuko director yagamba mbo ni tu pushing ebyeshongoro byabo tubur ceshongoro iwe waye shongora je iwe manyante ceshongoro cyawe nikikutambara aha radios zumwe na zumwe mu western twine radios ezitukudiringa nazo mbenu na ba promoter butukudiringa nabo nkoko kureba DM Swaga no mu ba directors ba massive records DM Swaga MC Katara na mzee Witpore wakireba ya body ya massive records no ba directors so ekikumanyisa nti burko nayo na ntkwatayo wakireba oriya nabasa ku supportinga financially oriya ku supporting music tamburo mba promoters oriya akuyamba koreje music ha massive so itwemboyano tukatereza tukachigonza wechikuru wisha embweno wisha ha massive records noye hayo nikiba cyaterera webare munonga abarukutere bari nkore media kandi turukhendera naneshaba abarukutereba ogira ubugamo kabere bushate bwabagambira turukhendera webare munonga ni abeshongozi ni imbeta mwije ha massive records niyo studio narishe ni company tinkujante nitwa bakusinga kandi tukusinga wabura itwendugezaho kugonjora ekiri ekishobire ekiremere nitugezaho kukitereza tukakiteko mu line tukatmbonu ekire so trusting a massive records no mutuma gwa ugona omanye ntuwije ha massive records no kutware cyo rukutekateka kandi abeshongozi mwege kuhaburwa producer yakuhabura narisho muntu weno washanga hakakuhabara kagira nti mushawe korote na noti yikeriza kozi we wenka nko muntu tokaye marira tino muntu akwemarira noreba hati nka massive ine director wagikozire konka ine hona ba directors abandi ekikumanyisa noreba nti no bwakutandika he kintu no yetaga nabandi bantu kuyamba kuberaho ekintu kutambura
wakireba so mwebare munonga nasigara ndi MK Crazy 256 kandi manager wa Massive Records nimba kunda munonga ba customer bitu mwebare kutwesiga abakwija kandi nitubaraganisa kweyongera kore byakabi kubaretera ba producer bo murembe mwenu kubaretera byona ebyakabi by the way twenda kuba twatandika hwaha twenda kureta ho live band aha Massive Records kugira abeshongozi abatakumanya kweshongora live tubashapening bege kweshongora je oshange no botine vocals basekora practice ekintu kibonere so eshaha yona ba expecting homura Massive ibintu billion bijene byamani batwesije webare munonga webare kandi manager wa Massive Records MK Crazy ebigambo byawe kandi no kubasa kuba no koraje mu rumo gwawe ahari Massive Records because kuno jangu no botakoraje mu rumo gwawe Massive te kukuzire kushanga ngwe kiraha heshikire yo kashangire jya hansi ninga obunde nahi wagishangire yongere gwera kimwe ninga oshanga bwire bumazireho nawe mukama wawe kakoreba rutine cyo gukora akabire yakwihireho bita handi we bari munonga we bari kwataje mu rumo okamanya ngo ekimure n'umukora no batakore cyawe wenka kureka no bano supporting talent z'abana urukubihayo rukuheyo mashoye ko rukuheyo nanka beshongora bakora nyenchakare tuyimusa ihangari turuzarevo ya mani director nani ngushabuye bugambo bere bushatu abareba nkore media turukwendera ekindi kubanza nacho nyenda kumanyisa beshongoza umwena nabasa kwebuza uti Massive Records yo nene ndabeshongoza iki itwe ntukora secular music tukora gospel music tukora types zone obana zuku obana dance hall bro type ya music yona irabiriho obana R&B obana James B yona so music yona tujukora imwe abeshongoza aba gospel abarokore abanyakaturi cyaba protestant aba mungu mwema abasalamu inyimba zona tugira ki ibyeshongoro byona type zona tuzukora style zona nebyevugo byona tubikorera kimwe hanu ya Massive abakwende bitaguririmo abakarca mwizire kimwe hanu ya nitwe tukusingayo kubiteye ibyo byona then abeshongozi abaryokwe no huroine kita entaranta yo kweshongora konko bwogine toine cyeshongoro ninga tokumanya hati wija tuteka hati kutombyoma orihasinge oye kitone cyawe hati aho kureba nubwo kubana ndakushoboze cyeshongoro nko orkwehura kitatebekine hati wono ija tuba tukuteka mbyoma producer turyaha tucencuramu bakuteka mweno kora rihaso kuruga then hati wakushoboze cyeshongoro ushoboze cyeshongoro kiriya munonga then egi studio nemanyo umuntu waburijo mweno mweshongozi we no ryokwe ningo muntu wono ine talent we no ryokwe utakatina kwija hano iwe yija itwe ntumanyo umuntu waburijo hati ogu director witogo mukuru na Kora United Kingdom England so no mugeze munonga so ntara kwihabura kimwe ntara kwiha na yashira kuriya yes no mugeze munonga so no reba tukakwatanasa nyowe ningunda music munonga nyino musayigwa music abo kugira ngo nintegeke byivuru ankuru burango bw'abeshongozi bwe byivuru bubonera karango konka kikakora kareta abantu no watakwenda kwija ahurira karango kamusikiriza kireta yija akivuru nekindi twine connections nyingi okugira ngo ndiyo munyamakuru ndo promoter twine connections nyingi noshangana connecting anorya ya promoting mushongozi so tukakoresa chances zo kugira ngo twegite hati noro kunkutambuza DM swaga katambuza hariya mwenu twayegita hamwe mwenu watakatina kwija Massive Records iwe yija twatagane obo inaka sente kace ntso kureba kuturagira iki kutwakwiri wakireba hati turiyo ntukutandika za live band manager abagambara turiyo ntso kutandika Massive Night abeshongoza bako babashohorira bakija bakaguma tukabakoraho concerts yabeshongoza bona bako bakorira music yabo hata iyo opportunity washireba so wano manyangoro yoko ine talent yona abakwenda kwega kuri burango hati mwije nyombi nimenye nabe kwataramo ngutweininga maraka go kuri burango okorura abantu burango bwa business zabo abebyivuru ntubakorera kimwe nimango mu Western Uganda nimbasa competing n'abantu bakora burango bw'ibyivuru washireba so mwije training twatanasize hamwe iwe okora ukona
ija otwikire turebwe ntwakwatagana manager rwaha na nyendo rwaha turi ikintu nza kushwasaganya kurunja handi twasima abarebi becubozi bozi na MC Mashweko ecubozi iki ninkira kuforowinga munonga kandi bo baregumano ihayo interanta z'abantu abantu riyare kuba kuza woni ndeba subscribers nebe yongera ndavyoze neza yongera buri dakika mwe niwe bare niwe njye isango ntwani to turya bamara ko bakutwatara bamanyi ngo batakuronda yes kasha abo ikimukozere studio kukora etonomant kira kuforona munonga abantu abaro kuba bari no bakora kugira ngo hagire kibayegesa bari yabandi mwe twabasima we bare niwe kureba mu studio zone ukajotire kampika massive records eje tumbire because aho kutora hona owarai brara chabanatira rogo ya massive negereta netera abachi babarya bugenye umuntu yakweshongora ohura massive ya rogo ya massive yagereta yaraba so massive bire massive mbweni omweshongozo kiryokwe woine cyeshongoro kirete tuchukuri iwota kine ija twandike ninga tuterereze hanuya wo kino ryo rukunda kucuza ija tuterereze hanuya tukore mutu ruri hasinge tutereze kintu mwene kurenga music yazankai amstar twakugambira ko gukora music nungi itwe hano nugereka ito tugitambuza iyetambuza kandi takuhirona sente za promotion ni iyetambuza connections tuzine ezitwinenza mara ahandi mugumene murebe cyubozi na MC Mashweko kandi musubscribing na nankore media TV then ebintu base kugenda kurunje munonga asigara nabasima okuyo manager na sakubashomera akanamba kisumu abakubasa kubana benda kutukira nka massive records ebintu bitambure kurunje munonga we bari munonga mu director we bari mazima umurimo gwo gukora kandi we bari idare ryotereho kurugobota abojoininga studio yeji na no kusahati umurimo gwo kozero myaka 3 mazima twasima abo kwa banoshanga mutiriho property nkeji kugira ngo hati tamukipangisa kureka abeshongoza nibija no manya abantu abinji producer ya kigambere yaje ati ariho bo mweshongoza ari kwijezere kweshongora shanga ubundi yashanga utari mu mood umwe nebe kuyombera ningo ineki so no mweshongoza nawo kwari kari kwijaye ka bayombera uko byagambira uko bari batongana hari mu kikaro abantu bakora so nawe vibes zubura ushanga bagumana mugira yeshongoreje konka hine byamutegana sa mind so mbene ni mumwe bari mazimo bari mu mukozere kushanga ngo hati massive records mwine ecyombeke cyanye numuzamu abeshongoza mbateraho aho kushitama bakaganira bakahasoringa abakutendeka ba producer kutendeka cye mazimo umurimo gumene mukora n'umuhango munonga nitwe nkabankore media ecyo nicyo cyutwaririza kugira ngo reka tubaronde ninga shincyo cyutwarize na hati kugira ngo katubaronde mbase kuba anu mutugambera aho imwe mukikora muta kandi koko mwatushoborera mwe bari munonga reka twakire manager twereze bunambobwe abantu uri nkoko uri singiro uri Kampala uri Kamwenje rwa Mwanja abarka bari kabarira ineje rukungiri abarubushenyi nahandi hona kwetururi hangere ningashima bari yaheru mostly harimo ababana bari yaheru urukurgayo akeja arikwenda futandika kweshongora kongoshanga bundi atakamanya studio nehe yaza kwikanaza abanzo ko bamwibayiberayo so mbene hati reka tukwereze namba yuko rukwija noje kutera direct ukira studio manager nane kushaba utushomere nambezo ahasigara tuhendere program awe bare enamba nibasa kutera hari ya MTN ege 085 883 00 95 0785 83 0095 narishi 0707 619 334 watera no tutungaje reception no bakwakira dene kintu jubase kukirira massive je webare munonga webare manager webare director kandi ninyongera mazima no kongera kusima umwame Paul Bright kandi ningira ngo no main director bazuma umurimo gokozire na manager DM Swaga mwebare munongo umurimo gukora no murimo munongi munonga kugeza aho kwenda kurakorana sa industry ya Uganda icyo murukora ni cyamani kandi ni darere muri n'umutekaho nerungi munonga amazina ne MC Mashweko program ne kibozo kaburisho kandi abatwe mumbuza mukwenda mbere cye massive records because kumbe ni kira kugirangira program abantu bagomba bagira konka turukumanya henyine ni nkahi today nabereka umuhanda nabereka buri kimwe just iwe kwata program yo jora kubuza umusharingire link abanse kuba naza hawokinge ahasigara amanye buri kimwe ayeretere kimwe direct kweja kwikaha mugume hari nkore media mutakaragaho ebirunge nebisa nibishangwa ari nkore media feel ankore